Kinoyalam karib hoi District Congress Committee RBDCC menta kasingi khat tarik nopra kila penlong ya kajingalang paitba hamadan jata mau hati na kabenta ban penbena bat ban scam mi ka kerteng ukertong banyak khun ha election MDC arhajar arpusan na mau hati constituency balapan khamti ya uba Dominic mensong kumu kertong bapura banyak aireng ha ke election MDC ban mi khmat ya ka mau hati constituency ha yeng dorbar thawan ha JDC Hakani kesengi penbena tiket la sakhi de kajing dan lang uba MG Kharshan Lor, Presiden Karib Hoi District Congress Committee, uba John Lamarai, Presiden Kamau Hati Block Congress Committee, ba Prangsing Singkli, Presiden Kajirang Block Congress Committee, lembat QA. Oke, dan anak kalian ke kongres lai penai pi bertolong kutong ya ke kongres mana mau ti lagi election MDC. Kebaning kong ngapen pau je sungu ya boleh cakenrat kapaar ngakwa ban long sisai kum utau ban long utau sakri jong kamau hati constituency ban ni i banadu kapor bangi layo ya jela me khalea nadu snem sejar khanda spatnya poar ban mentangi la cross san po ar snem ni i badang don bun ki kam ki bangi de ban le bat kum kinong mi khmat ngam ko ban long kum kenrat ene ngako ban long kum sakri jong ki paiba kita nang rim ba ladak pajba kin JDP kum MDC taki basin le num ta pajba ha ka bede bat kata kabaneng kong kinong rim kilong namar bakawe ngapen pau ba ngasungu ya ka parti kongres kabalai tiket inga bat halor kata nga kular ban bot ba ngitip ba ka parti kongres kadai ka ba ladon lupa kata ki frameworks jongka lani kita ki lenti jongka na kabenta ka imlang ka salang haroi kapar ya waduk basuk bat kata ngi i hakamoto ka jongka parti kongres ka jongiro te kadon em ka jing ta nek so jong fi halor ka jing mi no jong ba chance marangar sa kawe berparti dan ye no ta hakabaya di berkata ngadon hajin siya kalong kumne ba kum kilidar lene kum kinong yalam hindi bam long kita kiba set syukur ya kipai ba lene ya kita kinok sinong jong ka no ka constituency jongi dan kerman menjawab kumba kalong menta kasi ka jingkermen lemba ka jingker ko jongle nga kermen 100% bangan job haganya kentiba mentana ka mau ti constituency yang